enyaweni wendawo esibula ngetile letatu kwevakala sigasesarothi athi amothelana amafutha ngabe athathiwe ayothengisa abafana bampofu futhi Jesu Kristu hhayi labampofu ndihlala nabo bonke malanga miyekelele awalungiselanga nokungata kwami ngimo-ke lamakha labafati lezi bayawafaka ethuleni labafati bahamba ekuseni ngelibhibi ekuseni ngelibhibi inenkinto letendekako esibhedlela imiphefumulo iyaphuma nemadimoni asuke avalelisa ekuseni ngelibhibi kanjalo nemzalwane ekuseni ngelibhibi kumele ahlale emthandazweni abuyele imithi yakhe abuyele ekhaya abuyele lembango bebahamba-ke landeni bavunga labafana futhi ingabe lemvuzanguza yelitshe sitalisusela ngubani litshe sono lesi sihlukanisa naNkulunkulu kungaba yinzondo ngumona ugwadla ngemagqubu nabo bonke nje lokusenzo kwaphambi kwaNkulunkulu kwathi namhlanje ekuseni ngifuna ukuphakamisa Jesu lo inkosi nemsinzisi lofile wasifela esikhambaneni welela oginqa lelitshe ngicela sikwethu singabe kwendekane emvulo Petro wathi nakangena lathune nagobonzela wakhanga letimpahla lebetidisikele Jesu emtimbeni tibekeke etodvana naleti lebitathise enhloko nato tibekeke edvana lokusho ukuthi kwathi ngephazima kweliso umtimba waJesu wenyama waguquka waba ngumtimba wakamoya asahamba kashumayela Jesu kunebantu lakabe abavusa labafaka ekhathi indodakazi naLazaro wavuka angingele njengemabhandishi uthi Jesu hhayi mthukululeni bayamthukulula Lazaro futhi wavuka yena asemtimbeni enyama losho ukuthi bekatawuphinde afe badlana sibona Jesu uvuka asemtimbeni wakamoya indaba katize ibe yiqiniso ngingabufakazi nalapha emvukeni kukhona bufakazi bakhona lihumusho laMateyu lisitshela ukuthi ingilozi yenkosi yagcina lelitshe ngakho ukuthi libhunge lembeselo lomhlophe bese Mateyu Luka usitshela ngemadoda lamabili lembesele tikhathimulako lathi nimfunelani ufile kabaphilako akekho la uvukile lapha sesibona ukuthi wafela Jesu Jesu wafa ngenxa yetsholo nemacala ethu wafa bekugcwaliseka imibhalo yesiprofeto lebetatishiwo eBhayibhelini futhi abeyoshumayela emvangeni nakulabo labafe bangakakholwa kuze sibathoba belesaba embi kwemehluleli wahamba wafa Jesu ayolanda tikhiya tekufa netekuphila uSathane uvukelani Jesu uyavuka Jesu ngoba Jesu Kristu abenkosi uyavuka uba ngumvuli wendlela walabo labatawuvuka kulabafile Davide ubone kuqala uvuka kwaJesu Kristu nakathi akayekelanga endaweni yalabafile lemtimba wakhe awuzake ubona ethuleni Jesu akavukanga ngabe kude kukhona ngabe kude emhlabeni ngabe neshumayela wethu kulizwe sicelebrate kuvuka kwakhe nasemasontweni ngelisonto ngezawo yayimehluko empilweni yami lapha encwadini ya-2 Corinthians chapter 10 verse 3 livile ukuthi nithi noma ngabe sithila eveni kodwa asile ngetikhaltelizwe sikhale sityangato daNkulunkulu lesengasidijita tinqaba sichithe tinkulumo letingenamsebenzi sibhikita konke lokuphakamele ukuvimbela kwathi Nkulunkulu sithumba yonke imicabango siyende sithobele Kristu letikhathi kaNkulunkulu siyatidinga bazalwane ukuze sizokhona kuhamba kahle endleleni yethu yokukholwa sifake ekhathi kufunda ilizwi laNkulunkulu sifake ekhathi kuthandaza sifake ekhathi kuzila bazalwane nikela Jesu Kristu uyabuya
ingabe mina nawe utasikhanda sikuphi asilungiselele silungiselele kuhlangabezana nenkosi sekwendekile konke ngulona loyo akatikude futhi kulo Good Friday wa-2025 ingabe mina nivuseleleke ikholo lami ngoba livile inkosi lithi Mary kwathi asengadeni Jesu wambona waze wafisa nokumthinta losho uMary yakwasinakeva ukuthi ngumfundisi labekade angifuna nakangaka kwavuseleleka ikholo lethu nathi ke kule Good Friday yalonyaka alivuselele ikholo lethu siqale kabusha siyeke letono indaba bazalana iqale phenduke ulahle solo bese uyasinzisa ku-Great Commission ibhenkosi lithi uthi Jesu hambani niyokwenza libe bafundi bami labaphendukako lapha kade segameni leyiselelezodana nelikamoya wengcwele nibafundise ukugcina konke uthi ndawanani kuze kwesekufeni ngiyatibuta ukuthi ingabe mina bangaki bantu lembafumayele baphenduka bangaki bantu lembafakazele basitakala uthi Timothewu thumela ilizwi ulimele ikhathi tivuma noma singavumi sola uyalixwayisa ngawo konke kubeketela nekufundisa asambeni bantwabethu bantu